کوئٹہ چی مال بلوچے یل نکنگو دروگیں FIR نوشتہ کنگے لاپا بلوچ یکجہتی کمیٹی کیچ چیردستیا ما ڈگری کالج تربتا چے رواں کی کشک بود اوگام جنانا تربت بنجائی چارہ اسرا زارچانی درشان کنک بود تو تران کنک بود رواں کو مچیا اگدو تحریکو سیول سوسائٹی راشونم اوارتاں یکجہتی کمیٹی راشونا وش نیوز گنگوشت مال برا گوشین کے مال چوتی بی وسیو بی دریے چدا در پدر ہوتا شتا کوئٹہ نشتا آیا گسے کرا زرتا نشتا کہ موتی زاگانا وانی نی لائے کو دیما بری پتی نیست چوراں بی وس بی دراں بلے چے بی وس بی دریے وجہ چے آیا گے تو لوگ تو کچسکو تو بول نو ضرور مجبور ہیں روڈنا وتی چوکانی واسطہ کارے کان چیزیں کنتے دیگے لوگانی تو کا کارے کو تات کا بیچارہ کا وتی چوکوانی تک ایشانی وجہ ای بن میں بلوچانی غیرت شک میں غیرت دس جتا بائدگی کو مائدن نندگے واسطہ منندی ما درست سے مردم بیایں پادائیں کہ مطلب ہمارا نترسی چرائی پوجا ایو نا انصافی بوگا میں لوگے تہا مات چست بوگا گواران چست کنا کے بیا کے دہشت گردان جیکٹی گورائیں آ مردم کے چیکٹ گوراکاں گوڑا لوگے تہا نوابسی مچیا چی گشک بود کے بلوچ ماتو گوارانی آوارجنی دزگیرو دروگیں بوتامانی علاپا بلوچ راجو سیاسی گلاں ترندی آواز چس نکت گوڑا بلوچ لوگ اثر مند بود کن عکس کش میراب خالد اوریا ماجد سمد وش نیوز تربت